If you have the skills, you learn something new, you adapt yourself. لإستانبول ورکشوپ آرخراوان ناودولتی اسپارکی بریوچو. کجالیه وزارت درویه هولندا و فونه دستینه و بوی فونه خبات برنامه اکادمیک این خوندنا بلند که. لچلو 8 ولاتان خبات و گوهستنا خوندوانند که یا بو خوندنا بلند. گلک زانکوین سرانسری جهانی جهانکو لگل ویر اخراوی کاردکن. کجالیه کتی اروپای وجی پشتگیریاوی تکرن. زانکویا پولیتکنیکی هولیرجی پارتنر سرکه اسپارکیه. اف 2 سالن دنا و خباتین ویدا جهدگره. جبو گنجاندنا برنامه خوندنا بلند یال کردستانی دا آستا جهانی ده. دبرد شپا استانبولی ده شانده که کردستانی کو جیازده کسان پیک دهات آماده بو. سروکی زانکویا پولیتکنیکی هولری دکتر کاوا شیروانی دبیجه پیشتی پیکانبونا شرط و مرجان و جیبجیبونا خوندنا بلند تو پیشکتنا اکادمیه بسایه وی پروسه بولونیه و خوندوان کردستانی کاربن لأوروپای جی بریا و گوهستنی خوندنا خبر دوام بکن. اف جی و قوالیته پروردهی کردستانی بکه وک یا اوروپیان یاد آستا جهانی ده. ما بستی سرچیم ورکشوپا دراسەکردنی بۆلۆنیا پرۆسێسە کە شێوازی پرۆگرامەکانی خوێندنی ئەوروپیا لە زۆربەی وڵاتانی ئەوروپی و لە تورکیاش جێبەجێ دەکرێت بەوەی ئێمەش بتوانین بە شێوەیەک لە شێوەکان پرۆگرامەکانی خۆمان بگونجێنین لەگەڵ جیهان بە شێوەیەکی گشتی و لەگەڵ ئەوروپا بەوەی قوتابیانمان سوودی لێ ببین و بتوانن گواستنەوە بکەن بەشێک خوێندنیان لە کوردستان بێ بەشێک لە دەرەوەی وڵات بێتن. سروکی دزگی سرپرشتی دلنیایی و جوری وزارت خوندنا بلند یا حکومت آرما کردستانی دکتر محمد حسین جی دبیجه حکومت کردستانی هر پشتگیری زانکوین کردستانیت که اوج بو ویجی داخلی و برچوپی بویه استانبولی او دزانن کوج بو خوندوان کردستانی پرگالا بولونیای باشترین پروسه دا کاربن پیوندی لگل جهانی دینن جبو و چی پیشت به و خبات بینکرن و ئەمەی سیستەمەی بۆلۆنیا پرۆسسە ئەو قوتابی خوێندکارانەی کە لای ئێمە سبێنێک تەواو دەبن بۆی بتوان پەرە بە خوێندنی خۆیان بدەن کە دەچنە زانکۆکانی دەرەوە ئەگەر هاتوو لەگەڵ سیستمێکە نەبێ ئەو سیستمە کە لە ئەو زانکوانە دەخوێنێت بۆی بتوان بە ئاسانی خوێندنەکانیان پەرە پێ بدەن زەحمەتە بتوانن بە سیستمێک کە لای ئێمە سیستەمی تەقلیدی بێ یا ساڵانە یا سمستەر بێ بۆیە وەزارەتی خوێندنی باڵا لە ستراتیژیەتی خۆی بڕیاریدا کە بۆلۆنیا پرۆسس جێبەجێ بکە بۆی ئاسانکاری زیاتر بۆ قوتابیان و خوێندکاران مدیر ورگرتنا خوندکاران یا لزانکویا اوهترد له هولندا و برپرسا پروژه سپارکیا خوندنا بلند جرنگ گنج دیار دکه د پروسه ناو دولتی انوک بولونیا ده کو خودی زمانه کی اکادمیکو پیشکتیه ده عالی هری زور داخل کرنا وزارتانه یعنی ملداینا وزارتانه یا بو زانکویان گنج دبیجه لترکی اف پروسه مجبوریه یعنی ملداینا وزارتی لیل کردستانی اف یک چاره سر بویه او وزارت خوندنا بلند بده سوزی لپشت زانکویان دسکنه او پشتگیری دوان اف تشتکی گلکی تایبته او پیروزه هر وها دوی بیزانین کو زانکویا پولیتکنیکی هوleri partner سرکه یا سپارکه Kürdistan bölgesi bunun için bir resmi olarak Zankoya Politeknike Hewlêrê di asta biçûk de xwendevanan dişîne derve. Lê niha em dibêjin di çarçoveya proseya Bolonyayê de çawa dikarin vê hejmarê zêdetir bikin û zimanekî hev parpeyda bikin birêya bernameyên perwerdehiyê ku dê bêne amade kirin. Ji bo vê me dixwaz zanko wezaret tevlî proseyê bibin. Em dibînin ku Wezareta Xwendina Bilind ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Zankoya Politeknike Hewlêrê gelek piştgiriyê didin vê xebata hevpariya navdewletî. Em bi vê gelekî kêfxweşin, heta ez dikarim bibêjim gelekî pêşketine. Loma wek Spark em navbeykariyê dikin. Gelo çawa dikarim vê pêşketina akademîk ya li Kurdistanê û Zankoya bi Ewropayê re bînin bahev. Ev xebatên me hemû ji bo vê ne. biz bunu daha geniş nasıl yapabiliriz? Türkiye 10 sal beri daxilî bernameya proseya Bolonyayê bûye û bisaya vê proseyê bi hezaran xwendevanên zankoyên Tirkiye bo xwendina bilind dikarin biçin her welatekî Ewropayê û Amerîkayê. Zankoya Politeknike Hewlêrê jî ev 2 salin vê hewlê dide û hikûmet jî piştgiriyê didiye. Da ku xwendevanên Kurd karibin biriya vê proseyê biçin li Ewropayê bixwînin, bi pêşkevin û vegerin welatê xwe. Da ku sûd ji wan bêgirtin, diwarê akademîk û dihan cûr re beşên pisporiyê de. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul,